Evo, više građevinskog materijala i neke ideje od majstora i nas je naveo da smo uradili ovaj ribnjak. Ovaj ribnjak ima ovalni oblik, dubine 80 cm poprečno, a na sredini ima jedna cijev u kojoj je najveća dubina 1,5 m, a to iz prostog razloga da mogu ribe ići tamo zimi i ukopat se. Od bilja imam 3 vrste lokvanja, to jest tamo je beli, žuti i crveni, te ovo perunika ili iris kako vi kažete, i neki ovu rastlinu koju uopšte ne znam kako se kaže. Znači tu je bio mišljen i vodopad, ali sad ne radi jer mi voda prosto upada u zemlju umjesto u ribnjak. U ribnjaku su i ribe, ima njih nekih 45 komada i voda, evo vidite kako, što vidite, ona je zelena, bistri se samo kad je krajem zime, a inače takva je jer tu nema filtracije. Zašto nema filtracije? Dok sam ja to radio filtar, to je bio sve neki di rad, ona voda je išla preko vodopada u ribnjak, a bilje mi nije radilo kako valja. Zato sam ga prošle godine u kasnu jesen lepo sakatio, presadio u veće saksije i sad je takav kakav jeste. Znači, ja to nazovem biološki ribnjak, jer sve što se ovdje, svi procesi koji ovdje jesu, oni se rade na prirodnoj bazi. Pored riba tu žive i žabe, pupki, kači pastiri, i tako da je to jako nek sistem u kući. Eto, to je to. A na sva pitanja lepo ću odgovoriti na forumu. Eto, hvala da ste uživali i pogledali ovaj video do ovdje.